Lunglei district zela tang te chu na thok in dailawa wangin duty ti ran ni thin thu chanchin thar lama kan hmuwa han chui zau deuh chuan Mizoram district then khata hetiang hi thilom dan alo ni duty ti hian tanin staff te na tho tur an thok ve ti nai ro chu ani lem lo thung tanin chungchang hi soihma saphot teang mi tamber ngai dan chuan tanin hi misualte hremna hmun turani hreom taka tang tura an chung thurel hi chu anom na meu maya an poi khoina zirin an tan hun chung turpo bithia sakan ni hetilai hian tan ina an lu to chuan tanin chung chu in hremna tur ni lovin in siam thatna tan man ani hlau thunga tangte hian an nun siam tha se an chuale huna sual kong zo tolova anom theina tur chu ngai poimo ber ani thrina ne Mizorama kan tanin din mun enero chuan chutiang chu ani vek lemlo Lunglei district zela hian mihring leng turzat bithli ayatam anoma na thok tu jail staff te ro chu anin dailo thunga na thok tu prison staff ro chu anin dailo thunga hei hi Mizorama district jail lo nei rei to dewa chuan ani dan ani ta vek le ngal tangten duty tier tia hian ngai sual thei tak tur thile ro chu aom thunga tangte hian tanin veng tu te chu an puin aven na te an thokanga an duty pui thin tiang chi kha ani chi alova ahim china an chorve mai zo kane prison manual chuan tang jinga hian hlo nei thei turin tangte jinga mi vek warder te overseer te om thei turin ada a tang jinga thu nei tu te tho puya in rel bol na thrazok om theina tur chuan tang rin tlak deuh te chu man thei ania Mizoram mai ni lovin India ram chunga hetiang hian man tangkai ani fo thin Lunglei bi ka hian gate duty te hnena le khalo lut office da ngai tur loda tele kan tu anoma tangte kowatan te an mang thrina district zeldanga phei chuan veng tu na thokchi elovin wall perimeter vilkonga te po tang rin tlak te chu man thin ania tangte hi tanin chunga hian tlan chuale ven himna thila a him chin angangaya chuan man tangkai anitlang pui hloma mase chanchin tharakan hmuangin hetia an duty chanero chu aro pui vaklo Lunglei district jail hi mei thlatir khan an bor sap chuan atlowa mi za le pakwa om theina mi za som thum anin noa he thu buat chaila hian tang mi za som ni panga vel anom meka an tholai takane Lunglei district jail tan ina tang an tamlai hian mi za som li velte anom thrina chorwalin mi za som thum vel an khungtlang pui mihring leng turzat ayatam khung ania achang chuan police sinan man an chung thurel ma a kol turzinga tanin capacity pela anom to hrim hrim awang hian thu boy riwak lo chu khung lo hram dan an ngai tua thin ti hriatane Champhai district jail po ani tho mai mi za le pangalenga mi za somli vel antang meka an capacity ayatam dai staff te chuan anen kola Mizorama kan tanin puiber central jail po tang leng za ta yin za zela pariat velin antam zoka district zongjong ai ro chuan ani veklo ser chief district jail ai ro chuan tang hi antam lowa om theiza ta yin antlem tlang pui National Crime Records Bureau in Prison Statistic ati chua chuan Mizorama tan in som oma kumsang ni le som ni December tha thleng khan tang sangkhat zaruk som ni pathum an lenga mi sangkhat somli pakwa antang meka tanin capacity zazela somruk pali point parukang vel chia lua kha ania hemi malama phei chuan tangom za thi Mizoram pum chorwal poin athawak lo thungane heng tangte enkol tur hian Mizorama district jail than khat anin dailo zual ninalang
tanina thok tur hi riat thei china an lak nun ber chu kumsang ni le som pariat khan ania pensiona chuak te anom ve reng lo thei lova chuwangin staff zinga hian mi pakhatin na pahnih thum te an thokop angaya ven himna na thok turan lak office na thok kop te po anom noka ambulance te chu an nei ve driver ero anin dai lo thung district jail pakhata pheichuan staff zinga arem changin damdoina tang hruai an ngai changin ambulance chu an khal mai zela driver mu mal anom lawane tuna tangte duty tir thin chungchang hi staff in dai lo wanga ronir chuak ani deuh bera zel chungchanga chau ni lovin rigrum thila mipui mamo kang thel tu te police le department danga po staff in dai lo na hi chu soitura tam hle masona na tho tur thila staff kanin dai lo lutuka ti hi athok tu te haina tongkam anitlang pui kumsa ni le som pariat nuwa nalak na mumalom tolo zela hian district pakhata chuan superintendent na MCS aneya jailor pakhat nein assistant jailor le chief head warder aneilowa hetia anin dai vak lota ka chuan arem changa le ahim china tangte chu an tho om to ka an lo chorve talop lope tina ani berang chu India rama tanin staff omzat le mitang zat hi NCRB sangni somni report ina tarlan danin chorwalin staff pakhat chuan tang pasari vel zel anvil langania Mizoram chuan staff pakhatin mitang pathum avil lang vel zel ani ve thung kumsang ni le somnia khan DIG ti lova chuan superintendent chunglam chu kan nei kim veka jailor som omtura pali kan nei theya assistant jailor som panga omtura panga kan neya warder zani somnga pasari omtura za somko pathum kan nei thei bokane tanin hi insiam thatna mun turani ti hi khovel ram rang te kalpui dananiya America pheichuan correctional institution antideu care thrina Mizorama kan tanin tlabal lutuk maite Mizoram sarkarin taninen kolna tan sumle pai adat lema insiam thatna lam hoi thok tu anom lotin April Thlakhan Zofa Welfare Organization an President Reverend Roboy chuan Guwahati High Court Mizoram Bench PIL athelut nge tanin tlabal zinga chuan Lunglei District Jail hi angai mo omberle thom that ngai ber ani hial mai theye kumsang khazakwa somsari pasaria Assam type building ansak to te chu tuna anlamanga tangzinga tlan chu aringot ngai tua Michael Scofield ladeu anei lo hlawa awan nei thak tanin ni chungin tangte omna then khat chu abang thing le rangwa te ceiling then khatata na tarpaulin man te po me thlatir khan mu tura oma tangte hi aninang lawa then khat chu nu ber anman en kol tu nei lawa wanga afa lupui nge angai changte aum thina ZWO in PIL anthelua hian tanin zinga lungleile siaha district ami chu kumsomli panga kalta a sakto ania aizole champhai ba ka Kolasip District Jail Building ta chu kumsom thum pahnia upa anive to boka mamitle Ser Chief District tanin te ti lo chu a hlui vek to hloma furlai kantong meka achung afarna sain achunga rangwa anchi te chu thlin a hok mayang ti hlau om khop te po aoma PIL chuan Mizoram District Jail tamjok chu achi mayang ti hlau om khopani tin antar langane ansoi jail danin tanin hi state kuta om ania state budgeta sarkarin taninen kolna tana sumarwa manchu thali chungin cheng sing thum angvelania hei hian athom that konga tanin hlui to tak tak te mamo chu aphu ru phalo anteya
kumsak ni le som panga khan central sarkar chuan taninen kolna tan hian cheng nuai sang ni chuang aron pe a chuti chunga tan in ala chia chu amak hle ninan soitel bokane insiam thatna lam hoya malak na omlo dan chu NCRB sang ni le som ni report atang hian alang thei boka zirna le vocational course a Indiaram state ranga niam lama Mizoram chu kanoma tangten de chuan nei lama phei chuan niam ber kan ne zirna hian tang puitling to tan zirna mun som pasari vel kan neya vocational training theiza chu zazela pakhat tang vel aneya achelama hian niam berero chu kan nilem lo thunga kan marchak state dangten min phak lo na om nuala chuti rolin correctional staff neilo state zingami kan nile thung insiam thatna lama hian kan thavak lo nge kan miswal kol te hi an ngal ve hrim ni NCRB report ina tarlan dan chuan Mizoram chu poi khoi tu an man non le tamna ber kan nia kumsang ni le som nia khan ahmalama kumthum chung hedin mun lo hokto Chandigarh chu kan le pela hei hi IPCB ka ania India rampuma IPC nuaya poi khoina a an man non le za thi chorwalin zazela pali point pariat anilain Mizoram chuan zazela somthum pasari point pariat ani ve thunga special le kai ro chuan poi khoi tu ngai an man non le hi Mizoram zazela pali point pakhat chau ane tangte hi sarkarin athlonin a choma anei manringota po cheng vaibel chethum chuang kumkhata te sen thrin ania sim chuang hleilowa anron chuale chuan omzia omvaklo insiam thatna lam hoi hi ngai poimo trul tin PIL hi an thelut pakhat niin alangane